Iba magparamamar ng lay ka malabirita. Iipo ang matingita. Isari ka ng tuwanta. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh sukacita ini. Wahai Muhammad Mauliandi Rezki bin Muhammad Ajar, berdasarkan taukil dari wali nikah, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Inka Mulyana B binti M Daeng Bongbong dengan mahar gelang emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Inka Mulyana B binti Ahmad Daeng Bongbong dengan mahar sebuah gelang emas tersebut dibayar tunai karena Allah. Syah Kalau suami tak begini-begini, kalau pihak istri, kalau pihak suami Ustaz, bagaimana kalau istri tak begini? Kenapa? Banyaknya pertanyaan itu masuk Pak, karena terlalu memikirkan hak. Ku pajari kelong-kelong, ku pandang leka baranjinannya leori. Lu muki makilong-kilong naki ma pilang ngeri nasileyoki sumangata sumangatku sarakelo
Sirakani alam makana kata jorok Nia ampe garu kata salariadan Ale pamupora mama Leo saliban ra reso kiki mangandro dia kita kalupai kiam halian ribut tak kalah sukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk dapat hadir di acara yang sangat berbahagia ini. Inka Mulyana B. SPD dan Muhammad Mulyan Andi Rizki. Dan tidak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan acara, mungkin kepada hadirin yang sangat berbahagia bisa dijawab pantun saya dengan kata cakep. Dem bombong. Dem bombong. Sirih pinang tersusun rapi. Kalau istri ibunya Hajarah. Kurang. Kasih besar lagi suaranya Bapak dan Ibu. Sirih pinang tersusun rapi, dibawa lengkap penuh adat. Bapak Tuada hari ini semoga mendapat restu yang hikmat. amin ya robbal alamin. Kemudian acara selanjutnya saya persilahkan kepada insya Allah yang mewakili
kedatangan mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki yang insya Allah akan dijawab oleh Bapak Irwan dari pihak perempuan dan akan insya Allah disampaikan kepada Ibu Haja Nurmawati Nurdin dari pihak laki-laki. Kepada Ibu Haji Nurmawati Nurdin, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih ada ke sini warna. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Muhammad Dembombong beserta Ibu Hajrah. Yang saya hormati keluarga besar, calon mempelai wanita, para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh perempuan dan Bapak Ibu hadirin hadirat. Kedua, keluarga calon rumpun keluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, berkumpul di tempat ini di rumah Bapak M. Bombong dan Ibu Hajrah dalam rangka acara apa naik leko atau lamaran Ananda calon mempelai wanita Ananda Inka Maulina SPD dengan Muhammad Mauliandi Reski, sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salawat dan taslim juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga insya Allah kita diberikan syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Pertama-tama mewakili keluarga dari Bapak Muhammad Aja dan Ibu Haryana untuk hadir di tempat ini dalam rangka acara lamaran Ananda Inka Mauliana SPD dengan calonnya yaitu Muhammad Mauliandi Reski. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian serta dengan kebahagiaan penuh dengan keluasan dan Masya Allah penerimaannya sangat luar biasa. Ibu Haryana kepada Bapak Muhammad Bombong dan Ibu Hajrah yang telah mewakilkan dutanya kepada saya untuk mengkhitbah atau melamar Ananda Inka Mauliana SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami hadir di sini menyambung silaturahmi dan menyampaikan maksud dan tujuan kami di tempat ini. Seperti yang pernah disampaikan dari awal sebelumnya, mungkin ada keluarga yang sudah datang, jangan-jangan keluarga yang sudah duta atau melamar sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kami memenuhi semua yang sudah disampaikan lebih awal. Jadi tujuan kami adalah untuk melamar atau menghikbah Ananda Inka Mauliana SPD dengan Ananda Muhammad Mauliandi Reski. Semoga insya Allah kedatangan kami di tempat ini diterima dengan baik dan diterima dengan lapang oleh keluarga Bapak Muhammad Dembombong dan Ibu Hajrah. Itu salah satunya adalah uang panai senilai 60 juta rupiah dan itu mohon maaf 60.100.000 rupiah dan itu sudah kami bawa di tempat ini. Alhamdulillah. Berikutnya juga ada beras 100 liter. Itu juga hari ini kita sudah tunaikan di tempat ini. Juga mungkin ada acara mengikat atau asiko sebentar. Bagaimana? Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak laki-laki yang dibawakan oleh Haja Nurmawati Nurdin dan insya Allah akan
akan dijawab langsung oleh Bapak Irwan dari pihak perempuan. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur yang tiada terhingga kita sampaikan kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini menjelang siang kita masih dititipi kesehatan, dititipi kesabaran, ya, dititipi kekuatan. Walaupun sempit, semoga bisa lapang di hati kita masing-masing. Salawat, salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, jadi hamba-hambanya yang nanti mendapat syafaat di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga Inka Mulyana, ya, laki-laki. Jika menilik dari nama kedua calon, ya, ini sama-sama mulia. Ini sama-sama mulia. Jadi kedua hal yang mulia ini kita persatukan lah. Ya, kita semua yang hadir di sini juga dapatkan kemuliaannya. Insya Allah itu sudah kami terima. Dan 160.100.000 rupiah dan beras itu satu. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati tentu orang tuaku, saudara yang satu-satunya, ayahanda almarhum calon mempelai wanita yang sama kami hormati, para orang-orang tuaku, tau-tau tu malap beriku ngaseng dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Paling berbahagia untuk kita di kedua mempelai calon pengantin, dua rumpun keluarga yang tadinya Pak Bijambella ini diperdekat. Jadi semuanya jadi keluarga dekat, membentuk keluarga besar. Jadi dalam hal penyamperga dari calon pengantin laki-laki juga. Jadi ada 4 hal tadi yang perlu dimusyawarahkan, di mana keputusan tertinggi itu adalah musyawarah. Semua persoalan apapun itu semua diselesaikan secara musyawarah. Itu juga menjadi pembelajaran untuk calon pengantin kita, bahwa nanti dalam membina rumah tangga, musyawarah adalah jalan terbaik untuk segala persoalan yang timbul di dalam keluarga. Baik, waktu nikah. Jadi pada saat waktu jangan-jangan di namanya di habis kiri mami kata ini kalau pai. Jadi waktu jangan-jangan telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa tanggal yang disepakati itu adalah tanggal 11 dan tanggal 12. Begitu Kak? Jadi, nah, kami telah mengkonfirmasi kepada pihak calon pengantin laki-laki bahwa ada permintaan dari pihak laki-laki bahwa dia meminta di tanggal 18. Itu yang harus dipertemukan dulu. Tanggal 14, 28 malam itu bulan sebelum masuk bulan Muharram. Sebelum Muharram. Berarti kembali ke di 11 12. Ya karena kalau tanggal 18 itu sudah bulan Muharram, 3 Muharram. Punah motor motor jiben di 11 12. 11 itu hari apa, Ji? Kalau 11 ya bisa juga. Baji, Ji. Kamis. 25 bulan. Bagus juga itu. Iya. Berarti 11 di sini, 12 di sana. Nih. Ya, berarti 25 seperti itu. Jadi nikah itu tanggal 11. Hari Kamis ya, Kamis iki. Baji. Alhamdulillah. Ya, karena kalau tanggal 18 itu sudah Muharram. Ya, masuk Muharram. Ya, ada budaya di Bugis Makassar. Iya, cocok. Dia tidak mau pakai kalau Muharram. Nakana tuh istilah ya sebentar nanti disambungi lagi tuh. Berarti selesaikan dulu satu. Yang tidak sempat disampaikan tadi mungkin
tentang biaya nikah yang biasanya itu menjadi pertentangan di antara kedua belah pihak. Jadi sama dengan beberapa hari yang lalu, karena di kampung kami ini, di wilayah kami ini ada 2-3 pengantin yang bersamaan di bulan ini karena waktu baji bedeng. Ya, jadi sudah disampaikan bahwa biaya nikah yang tercatat sesuai peraturan kementerian itu adalah 600.000. Namun kebiasaan kita orang-orang di sini itu tas 1,2 dikasihkan orang. Jangan Anda bilang nanti ini korupsi, ini gratifikasi, bukan. Itu adalah bentuk sedekah atau penghormatan kita kepada penghulu imam yang datang menikahkan anak-anak kita. Jadi itu yang biasanya Kak Jalanan Joy Mai kemarin itu orang Segeri. Jadi orang Segeri itu menyampaikan bahwa di kami 600. Jadi kita sampaikan hitong bahwa kita itu di sini 1,2, 600 memang karena itu disetor langsung di bank, ditransfer langsung. 600-nya itu biasanya kita kasih di KUA. Nah, maka itu disepakati biasanya dibagi 2. Terserah siapa yang mau storki, siapa yang mau kasih kianu, karena kedua belah pihak ini baik catin laki-laki maupun catin perempuan tetap harus ke KUA. Tidak ada lagi diwakili. Tera masingkam waktu nenek kunci kan mahar yang dibawa oleh calon pengantin laki-laki itu adalah gelang seberat 3 gram. Gelang 3 gram, Kak. Nah, kemudian mungkin paling terakhir ini, mungkin ini yang terpenting. Jadi kebiasaan kita sebelum-sebelumnya ada itu kalau acara begini pemasangan cincin pengikat atau tanda jadi. Jadi itu yang memasangkan nanti mohon maaf ini kalau siapa tahu ada rencana yang pasangkan adalah calon pengantin pria, tabe kipauan saya artinya ini supaya kita tahu ini. Saya alhamdulillah kita di kampung ini sudah kita mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang menurut syariat Islam itu tidak benar. Jadi tidak diperbolehkan calon pengantin laki-laki memasangkan cincin ke calon pengantin perempuan sebelum ijab kabul karena belum muhrim. Asing kamaton jina sumpaingan dan tamakku kadera si pempeng, saya bilang ini untuk apa? Kalau untuk foto sebentar dikasih jarak. Jadi mohon karena itu adalah dosa tongkik kodong. Saya bukan RW tidak tahu bilang-bilang. Toh karena saya akan diminta nanti pertanggungjawaban terkait itu karena kuisem nih. Besok Nabi bilang nanti teman-temanku dan keluargaku kita dulu prawedin tonjaki. Dulu waktu saya belum tahu. Sekarang berdosa saya kalau saya sudah tahu dan saya tidak sampaikan kepada kita semua. Utamanya khususnya di kampung saya di Lanraki. Nah, mohon maaf atas segala kehilafan bila mana ada kata yang tidak yang menyinggung perasaan hati para bijak-bijangku, tutua tumalip beriku ngaseng. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disepakati oleh dua rumpun keluarga yang telah fix. Intinya tidak ada lagi neko-neko di belakang, yaitu akad nikah pada tanggal 11 Juni 2026, tepatnya itu hari Kamis. Kemudian biaya nikah jamnya itu sekitar 10 pagi. Kemudian biaya nikah nanti dibicarakan ditanggung berdua oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Juga uang adat Pallawa kampung serta beras 100 liter atau 1 pikul. Kemudian mahar berupa gelang emas dan juga insya Allah ada pemasangan cincin. Mau melihat bagaimana wajah cantik jelitanya calon istri dari Muhammad Mulyandi Reski. Dan inilah dia tentunya calon pengantin kita yang insya Allah kita tunggu-tunggu. Maka dari itu sudah diikat, jadi jangan lagi
dengan calon pengantin Kanan, kanan, yang kanan. langsing. Kiri. Kanan kanan. Oke, bisa lihat sini Ki, senyum 1, 2, 3. Lihat sini, sekali lagi, senyum 1, 2, 3. Bisa salimkan 1, 2, 3. Mana kan dia Ais? Anak Andi. Andi ya Pinta sini. Ya, stop. Inka siap? Hitungan ketiga. 2, 1, balik dulu. Oke. Simpan dulu kipasnya. Mungkin disiapkan dulu bunganya. Asik. Oke. Oke. Jangan sentuh tangannya ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bisa tatapan. 1, 2. Nasur gini motornya anak deh. Belum bisa saja ya, belum bisa. Dari di PRW pulang. Kita Inka berapa lama? Sudah Inka kenal berapa lama? 3 tahun. Hah? 3. Oh, 3 tahun. 3 tahun lalu. Tapi berteman. Iya. Oh, berteman. Jadi ini istilahnya teman tapi menikah. Teman tapi menikah. Jadi yang jomblo-jomblo jami putus asa. Mungkin teman tak jodoh tak. Karena banyak. Oke. Jadi ini niatnya Eki datang ke kediamannya Inka untuk apa? Untuk apa? Coba sampaikan ke Inka. Eki, bilang kau dulu, Ika maukah engkau menjadi? Ya. Nah, itu sudah dicontohkan sama tantenya. Coba sampaikan. Eki, maukah engkau menjadi istriku? Coba sampaikan. Lihat tingkahnya, lihat ini. Coba Iki bicara supaya didengar ininya. Sebentar, pasti. Ya. Tanya dulu Inka. Bilang Inka mau Kak lamar Ki diterima aja. Coba diterima Ki atau tidak? Soalnya beda jawabannya Inka. Oke, tadi juga kena. Engkau menjadi istriku dalam suka dan duka. Seharusnya bisa, tapi kayaknya Iki ndak kuat. Ndak kuat mengungkapkan saking bahagianya. Iki itu tidak mengungkapkan, dia membuktikan. Tidak perlu diungkapkan, cukup dibuktikan. Buktinya tahu sudah nyata. Alhamdulillah demikian. Baiklah, demikian acara Mapetu ada kita hari ini. Semoga Eki dan Inka dimudahkan segala urusannya dan jika sudah sah menjadi keluarga sakinah yang bahagia, mawaddah dan warohmah. Demikian dari saya selaku MC hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripangai berulima kari janjiku si pulia
karanuan lan rilan tanah pangainku rikalenu dia kolan remata yang ri janjingku ri kanangku karya tingku jatong pinan aman unati nata kamana lepa-lepa makoka bolima nake ajapa ribiring kasih Jadi kau tahu? Kalau pengen pasti ada. Berdoa kita dalam hati karena Allah itu temernakan. Amin. Terima kasih.
Gusti napa maculak baji buaya nanu tepomi ane tangkena aule palak nanyawanu lek bakalompoang mi pangainku nama poko tonji kalengnu rerasimpunganne lakukannya mi di tabasana pangakalinu aule niat lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu ela kamanju pacena nyawanu ampan risi ane pak maiku lupa rekan jini mata Amari sindu jangan toye di anjo nyawanu nu balikan lokot takabalia kere bila kue ratan nekalingku hilari kanyami ni tabasana pangakalinu auli niat lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وربك الأكرم الذي ألم بالقلم علم الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يا الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحم والدني منهما جهل وارزقني تلاوتها آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الحمد لله رب العالمين. الجنة ونعيمها سر من يصلي ويسلم ويبارك عليه وسبق كل ذنب يقوم بالذي في السماء الدرار السرة والأسلام وأتيكم بالمنام فقيل لا إنك قد عملت بسيد الألم لأنه ثم يوتبات اللهم قبر الكريم بأرض أنت سيا مسوكا أنت
مولد كان منه وتوالت الكواكب رواية وتوبى لمن كان ترتيبه صلى الله عليه وسلم كان مرامي ومرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وبر صلى وهدى ومسرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجايا ولا أتركه عبد المرسل وهو يكون بها تلك البرية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبدد من السرور منى وأدخل القبة ضراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نبي الموقوت عينا وكيل حتى أنه جده بعد سبيل الليالي صفه محمد قرب مثواه اللهم صل وسلم وبارك عليه فلن ولادته خوارق وغرائب غيبية يرحى سيد المنظم القيصرية ورأى من بمتاه موكا داره ومغنى قول الزمعان لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالإراس المكية والبلد الذي لا يلقى شجره ولا يحتلى خلا واختلف في عام ولادته وفي شهرها وقيامها على أقوال للعلماء مروية قبيل الفجر يوم شهر صهر ربنا وجه الأمر الذي صدق الهدم وحماه أجر اللهم قبر الكريم بأرض صصيب صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه في نصرة الدين شرعا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بزلات ونسوة ثياب حريا إلى أن أولى هيكلها رائد المنون ضارها وورا على دين قوم هل في الجاهلية وكيل أسلمت أسلمت قيل فمن مدحت وحقا ثم فتاتها لمن
Sofi juga nah. Tadi tagage. ومن الصبيان ومن النساء وخديجة التي سقط الله بها قلبه ووقى ومن الموالي سيد بن حارثة من الأرقاء بلال الذي أسبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولى ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وثلاث وبن عوف وبن عقبة صفي مرحق التصديق وسقى وما زالت إبانته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مافية حتى أنزلت عليه الفسحة بما تؤمر فجعل من دعاء الخلق إلى الله ولن يبعد منه كونه ادعى فعلته وأمر بربه ما سوى الوثنية فتجربوا على ممارسته بالعداوة والصبر واستجعل المسلمين البلاء الفهاد في سنة 50 لله نجال الأسيا وحلم عليه أبو طالب فابه كل من القوم وتحامى واقبل عليه يا مبادئنا من الصافي ثم بصلوات الخمس في ليلة المسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من غاسر البسة ودمت بموت الراسية وتلت خديجة بعد 3 أيام وسد البلاء على المسلمين نورا وأوقعت قريش صلى الله عليه وسلم أناسيا وأما الطائف اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد جل له وقالوا وعلى ورأى في الساعة ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال الصبا ورأى في الثالثة بل أكمل من الأمور
فضيا إلى مقام المكافأة الأثر الجلالية وأراه بأيدي رسيم حضرة له مسك الجلال في المجال السليس المدينة فكان موطنه ومهواه وقدم عليه في العام الثالث 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوا وأمر عليهم 12 ركيبا بأحاديث نصورا وهجر إليهم من مسكنة الملة فاطمنوا بقتله فغفر الله تعالى من كيدهم ونجاه وأرسل لهم صلى الله عليه وسلم في هجرته فركبه المشركون ليخرجوه بصفيات المنيا فخرج عليكم ونشر على رؤوسهم التراب وحشا وأما دار ثور وفاز الديك فيه بالمعنيا وكان فيه 3 ترمي الحمائم والعناكب كما ثم خرج من فلانة وصفات الهادية أن يكون له فيها الرضا بالبقاء والقدام واللاسلية يا من لا يرسوى يا من استند الآلام إلى القلوب بمثنى وبآل كواكب أمن البرية وسفي وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية Aidi sayang Allah rambang maka baji kiborita daile bayang-bayang Allah rambang kimasinga sama turu daile rajale Allah nakirambang nakirambang rambale sayang ansong bali matekne ari kodong bombam na barang galuru na samalona daile nakidrambang le rambale sayang ansong bali matekne ari kodong ai disayang Allah rambang te akina parakat teri kodo bayang-bayang Allah rambang te akina parakat te daile rajale Allah nakirambangan nakirambangan le rambale sayang amang parasangan tak baule
si kaliada ele Naki rambangan le rambale sayang Na amang padrasangan ta rikodong Sangkat tojena Drikana tena sanggana Nupalete ribicara Pakon tunuri kalengku Drapa lembara Dudu minate potomo Aku asing keremae Kusaleori Empo makuta kajana Naku timbang ripak mai Gau apa kumi kapan Nulantang kama Tenarapana Bate nungerang pak mai Uka sukmang rikalengku Simpun tenan jorengana Suku gau Bolik kama ku tarima Ku kaya dingin-dingin Ku rimpung lalang pak mai Nau tungi pamat risi Naketola lomo kama Nupa empari kamaya Nuka tutui Sigalian rikalenu Tutu goma lepa-lepa Ribisean rate bonto